Kardom piniada ba birta long peneli samira nitimupi nonar joitha birta torpen BJP सरकार लपेन टीम कर बियांगलों अतुम रात अनिंकांग सामसे का चपकलांग अलाम थे अनुसिदेंडे रात अनिंकांग सामसे का चपकलांग आजा कोंग कपे बॉब जिया फान बीडी कांग लिम क्लेम सी फाटे के बेंगलोंग जिया फान सी तोवार करे डेमोक्रेटिक डेटा लोंग रात अतुम अनिंग आलो अलाम कानिंग जेलोंग आजा कोंग पिलो बोंटा बीजेपी सरकार लपेन टीम कर बियांगलों अतुम डेमोक्रेटिक आरोन के बेल जिया फान कबोर याजोक मोनसम अलामदन का चतोक अलोंग सोंग इंको रप्लिया सोंग अतुम अनिंकांग सामसे का चपकलांग Lapen rat atum aning kang samse cepaklang rentilo. Monsa malam dan ka cetok theka pot song trok hele ki ora song atum aphan rat lapen song ingko raplia song atum deng porlo. Monsa malam dan ka cetok along song atum kireng jia phan lapen ka chingthura moki claim jia phan lam dan ka cetok theka pot rat lapen song ingko raplia song atum pen choroponlo. Bonta clause 2.3 along seat cap ke open for all pukibi ke kheya phan ke roklok lapen kheya phan kan hok the dung do pu aning kang samse alam song ingko raplia song lapen rat atum kachepaklang ajok song ingko raplia song atum phan tim kar biang long atum si kes papitoy pusi song ingko raplia song atum pen ningje seat cap ke la ke kaprek asotum hanta la ke ingpuang open seats pa phut taxi che song lo la seat da ke democratic dead pot bang joga bang puta ke kroi kria apu thaka bang ke aning kang samse alam theke kacepak langji aja kongdo dake the right to show dissent sita me dak bang ke itum kar biang long sorta me chesong lo la soka chesong lo bang ke sarkar atum bang ke nona bang ke kroi kri aju tung te kupi posi kroi kri lo la ke kroi kri pu thak chingki ching waisi pangsam nang ji puke matha the hala ke kroi kri ase masi arjung tung te la puan si dake sarkar tum demokrasi pu ani ang thina masi avi pin khang la puan lo anke case pichok lo kache songa bang photum han case pichok lo case lo ngopi lo kapa bona bang ke e sarkar akhi ka pehno public property mate government property ke pehno bu hala ba so tayar ke lage sarkar leke nam kali det la so tayar ke lage komane bang phusi ame thang hempen ki ban si kai ke lage joka akhi te pehno ne ke kupi poro la puan ke ki plung waret la puan kin ne ba kes ba bon waret kente lake kumat ne phantong pa siksa waret ma kumat ne phantong dak ki tum da moi oi da ma kumat ne phantong pa chilot ma kopi logi bi ke thang da bi be kente lasi dak a bin no bangke sarkar tum aning hanga ling claim po hala dak bangke jokta aning kang samse alam bangke cepak lang dun det nang po kadok beta ing samri ari chekok hera keng chekok he se kroidun lab nang po la po an si sarkar tum ka matha mati lasi la puson aning ang thin bangkala ke kar biang long rap ke kroi krit det nang ji sarkar tum claim lo hala ke claim long kupi ma ke chok che akeng kam tinta ilitum ke jongdun ji aja kong do a right do positum jongdun bom nang poloke sang nang ne lo ilitum hala so MOS 2021 a futhak kache don dun de kache paklang kache song bena jok dak di fu thana long case pabon choklo la bang so case bangke 294 oblique 2021 la so case pabon chokla sila so case do kok posi Guwahati High Court along anticipatory bail aphan hadak tuning ridam lo la pen High Court aphi ing sai ka dok we mase nona bangke interim bail si nang pilo la si pini pen bangke ni tum kar biang long dak nang chili lo kasi patu dam nang ahir tang rak lo non ke nang chilo lo posi nona bangke puthot kar biang long arat pen chingki ching waisi puthot la sarkar tum ke chok chekile liya long itum ke jong dunji kache song dunji phan ke puthot jakong je pharang dun pobosini tum hen pen puthot ang je sun thulo Litong rong par ratan terang lapen angtong inti kathara tuma phan dipu police station along case number 254/2021/188/143/336/353/341/506 IPS lapen PDPP's section 4 aron pen case kipia tengsi Guwahati High Court pen bail NC pinichiti ni phai ingkora pliarni dipu police station along bail alo chepaklang dam tanglo angke kap implement medaje phan an susi ke khang thibje phan si tum rat det bang itum thurnang po lapen labang so bang tum si implemented khang jang pulutang te itum kar bia khai tum ke non ke dobom ake hai tulira nong hang ke ICM ta kar biang bong CM bang ke chopa du silo ma pusi tum mathapon nang kokpo ate ke bang jilang jong si la so open to all bang jong si close 2.3 jong si implemented khang jang pulutang te kar biang long mate kar bia tum kar bia khai phane la ke mesenang the kali lapen kar bia ban thet kali north east jong inglong so tum do an phan samela bang ke mesenang the kali tum song ko raplia tum ba komane muka tum kache song hala soang tong kali labang rat asyang tong si tum ke acha tailong si rat tailong ke bang
rada siang tong Karbi Anglong rada khai tum kopi sia ning ke hang hema hala bangso ning ke hang si tum Karbi Anglong sangkur pir the tum apa cethang pulo tang te nili tum bhana muka ban komane lit song rong phar komane ang tong tika thar komane kapre kapre tum roton tia ke roton terang ke hai tum han kapre kes nangi pila ke akapre kali labang ke rat ase ang tong phan ke ber thipji ke dong thipji sarkar tum da Karbi Anglong ra tum kupima andi ke cekroi kria ning ke hang he don ta ke dong thip ke ber thip ase kapa vedaji phansi ka bor i lasi labang solong bang nili tum hana kes nangi pikela ka kapre thang ka kai lakil tum nang pa do joy di lapen rata siang tong ke ber thipji ka bor i thake lapen labang ke hok de tum kes nangi pikela ke Ladakh da Difu police station inu police masi kipi inu da police kipi la sita me hala bangke jasemela ke tim Karbi Anglong tum ke toy tim Karbi Anglong ki chutso pusini tum mat hapon la sinon ke bang jilangar ni long bangta ili tum kes nang pichok pena fit tum bel long pensi tum chewang lo la sila bang solong bangke tum la ning koi bak dokok tum Karbi Anglong long tum kaprek ke kache songa mu tum paklang long le det rat han ke japon ke la kaprek thang dai tum ning chipa binang de ili tum ta sab kachiri donang kok hala sojan si tum pini putot entirem itum la so belong lok pena pitum nang litang lo lasi ke claim ke dami amo ko pima Karbi ke ban kasik sak ke do kok long close 2.3 det kali asitin ken kam tin long tai tum je song peti rat do an Karbi Anglong rat pat don thurpak pen ka che song ne porna litang do lasi kadok kawe tum der Karbi Anglong rat do an do pera tum anta labang solong bang nutin RDN pen non putot kala bang so ka che song ang kung long bang isi atumon bang Japon po busin tum ning che thelo India Prime Minister Narendra Modi amhang ki thekani pacheton dunsi chiti ni phai kre troxiar ni pen pre ni phai troxiar ni an ni inkoya farman BJP is Karbi Anglong district committee pen pater piponsi chiti ni phai inkora pliar ni manja LP skra hemalong ta COVID-19 ang prim piponsi seva और समर्पण अभियान आसाई डेंगपon BJP is Karbi Anglong district committee में Pudhan Singh Teron pen ke Japon asayalong ongdung ara ratoma phan COVID-19 ing prim piponsi monit atom COVID-19 ang prim enlote akisung dokok na puajok penang an atom ke kap here pen ing prim ke en hahe atom tado lasinili tum COVID ing prim ke en e atom pen sitame chethan chimum paruponsi ke wangja porke COVID ing prim ke en e atom ata ke en thujia panse chisik ding lopota mai futeron sangho pen pachini thu a program ini manja lo Prime Minister mangke tek amendment juga tentang 17 September penu Oktober 7 an kadoi sa program masih da sepini la COVID-19 injection non ibo moda karu isi ini bagui vaksin kiani yatu masih da sunak taksi black amondolong stame pini Karbi Anglong tang pilong stame kasam vaksin program dekon itu lancar kali kapre blood donation doji ingkierong ki doji dapat aku donation ki doji dan langroi langgeng pukuri kaya sapata dengpon di asia sama program penang itu Bharatiya Janata Party akhir pen itu sikdang sikirang ya ni Karbi Anglong long ini tu nak tok anu rong rubustame sosok Bharat penceng lo dia muni datu vaksin kan ia tu masa vaksin apa yang ia pansi itu awareness program asonsi bipon sekiranya ni kata wetum sami non ini lo je vaksin abang non abang ke muni datu kian ia pansi kai ke tari di lo apa abang ke vaksin yang lo pelute pini akisum dokok tahai meni tu sonsi muni tu kamat sami non abang ke rata tu ini lo je vaksin yang lo pelute abu rakyat sami jopon po dan Islam sami emun sami mepon po sonsi muni mata po sekiranya ni abang ke Karbi Anglong adang pialo mate itu is Karbi Anglong long sami so program non na juwa morsa tunta non lek kapre program sami den poni pen pon bondo juga damti sami novo Bharat Mela ustami haraga long sami di pondo pen non la man bulang kalong sami pravin pen lumajong konsumsi andar lo pada sami platoniton kado di program ta den pon सेवा और समर्पण अभियान का तलोना लोंग कोविड इंग प्रिम की पियासों सी के वांगजा पोर से तमित हिंग पिया क्लेम आरोंग के वीका चे पियासाई लांगरोय लांगजेंग का पांगथिर कार फेक पेन डांगलोक ब्रेक जाम आसाई के डेंग पॉन पेन रात अटोमा फान आले के दोजी आसाई डेंग पॉन जी पुसी पचनी थू Paklong klam lem satung pen citi ni phai inkora pliarni ada por phai Croatia por malom pen annual general meeting ka pona berta pherangke James Milik pen berta na pale
Paklong Klam Alems Chairman Samson Ingleng pen kachipahim pu pona mayalong lem sachun bang Biren Singh Taro pensi aluhi kapachening lapen mai ke pha lam thik jaipon labang so mayalong ningkan isek pen ale kilong lapen kapedam klarda pen kachini don pami jiaphan dipu ARCS ahin pen observer Yubras Thousand chitong don son thotchi dipu pen than pare officer Holiram timung lapen kiong dong ARCS along claim bang pu bang phiatom chitong don lapen sorkaman anparta bang pari siraingkoi shareholder atom chitong don pen surihini raingkoi lapen surihini raingkoi si anikana farman laso alem salong ale kedo kawya puthak jingki chepaklar pon anparta bangso alems anso se aprang anat kapaching thur pon sia phanpura laso amai pen cheparai pon atheke labangso alem salong sang na pen kerosin kipi pon chotke ale ave lasi inglonga longle en pen prek jam athesere athekum bongkar che pensi pareng ponang poposi cheparai pon Government arona ting pen bangso ni kan segamai bangso pa ngkan nem pong pon si ini kopai keme ni tum kaddo kawe hite than pecheton pensi bangso society koson si aprang kang thur ponjima aso puthat ni tum si hite than pon pen insam jin pen sila bangso mai ini pichulo pen ni tum yasemet pet non ke bang jilong itum ansi government pen itum hanang kirap ma lan thak itum rat mate mithang rat along kepali eji ba arona teng ben koson si rat tum hilong nang ji ma kinang sot ma lahai ni tum pinia mailong tami singbai pon ma ten bolo non ke bang ppia en kontrol non ke bang jen ning kana bang ke itum jasmet pet bangso society pen itum misen along liason kiri pan singbai pon lo pen hala da bang itum farming ason edaba fishery ba thengpia rong ki kowe rong ki ola posoni tum klem pon jipun jate jen society marni siba abang society pini ko anma lan so seka ching thuri pan sini tum pinya mailong bang ke jasmet pet che don pon shareholder ko an rei sa kado shareholder bang ke nili tum non amar la bang society bi heklang posi ko anma ke do nang jilong bang tum nong do delang idame thongkep haroke thomrat li 304 abang ke ni tum nona mat share dolo pen la songbong pen pangrum det lote 304 soselo athema hala det pen pangrum lo pote tame det abang kititang abang so akang share kang than ben kicheboy abang ke inkoyan bang ke la social long pen abang so pil thelong pen avilo la tama det ala lislong ke lo pen nona mat do bom lang tu mangke haroke thomra pli ara bang ke ni tum non ma share dolo editor internet editor bakang bakon pini nilitum labang so ejemalong penaning kan bang sami society di heklang posi nilitum bang hini pansi susa era dak auditor internal auditor ing baipon si pini abang sami nitum ing baipon no pena bang fu amena bang ke sarsing terang alang ke cinturong ha sorlo pen alang di bang ke dilip sing terang lo alang di pe sing rong hang korea sing terang solo simitum la bang ini pansi internal auditor bang ke teneng itu ke bang jilang malam sopora phan birta mo ington eksena It's midnight and you're struggling to find a medical store to get a medicine? Now, it's not a thing to be worried about. Alon Medical Store, the first ever medical store opened by Amount Garbi. It's open 24/7 and you would find all kind of medicine over here. And you can also order medicine that are unavailable at the moment. So visit Alon Medical Store opposite Defu Medical College. To know more, contact 936503718. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্চ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্চ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্চ জুচ Dihina mopit puthat birta long wang thulong
Dimasa National Liberation Army Okchung Pranasong Lapen Government at Tumangbong DNLA at Tumakimanga Putak Guwahati Rong Supiarong Chingki Chethan Pidoponpo. Kidam tang ningkam surihini rakre sirke panikan jang mini paikre po ani Dimasa National Liberation Army T Hekpen DNLA Okchun Prangasong amahang pateklong. DNLA Okchun Prangasong atong pen sorkarang bong monsam along klamalong kachingki kachethan jiapan hong nang bartanglo. Monsam aklamalong DNLA asong atum hong nang kebarke mesenlo. Inglong along rihini district arlu along kisung duanta pechun longpo. Sorkar pen kachingki kachingwa jiapan DNLA asong atum monsam aklamalong hong nang kebarke me ulu pusi Education Minister Renus Pegupen Perangke tumangno than pachini. মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসমৰ সকলো বিদ্ৰোহী সংগঠনক তেখেতে বাৰে বাৰে আলোচনালৈ আমন্ত্ৰণ জনাই আহিছে আৰু আলোচনাৰ জৰিয়তে সমস্যাসমূহ সমাধান কৰি আমি একত্ৰিতভাৱে এখন সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ অসম গঢ় দিয়াৰ কাৰণে আহ্বান জনাই আহিছে আৰু সেই আহ্বানৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই DNLA বা ডিমাছা নেশ্যনেল লিবাৰেশ্যন আৰ্মি তেওঁলোকৰ যি সংগঠন আছিল এই সংগঠনে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আহ্বানৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই শান্তি আলোচনাত ভাগ লোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোক আজি বাহিৰলৈ ওলাই আহিছে এতিকা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আজি আমি তেখেতসকলক আদৰণি জনাইছোঁ আৰু তেখেতসকলে শান্তি আলোচনা প্ৰক্ৰিয়াটো চৰকাৰৰ লগত আলোচনাত অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু মই ভাবোঁ অসমৰ দুখনকৈ পাহাৰীয়া জিলাৰ কাৰণে এইটো খুবেই ভাল সংবাদ আৰু আলোচনাৰ জৰিয়তে সমস্যাসমূহৰ সমাধান হ'ব আৰু জিলাখনলৈ শান্তি প্ৰগতি জিলাকেইখনৰ লগতে সমগ্ৰ অসমলৈ শান্তি প্ৰগতি ঘূৰি আহিব আমি এখন শক্তিশালী সমৃদ্ধিশালী বৈভৱশালী অসম গঢ় দিবলৈ সক্ষম হ'ম Sorkar pen kachingki kachingwa jiapan Guwahati rong sopialong DNLA at tumaphan ponpo. Chikloi jonang bong monsam pen kachingki kachingwa kapatep dap jiapan kabor I pondo pusi ADGP GP Singh pen pachini. যেনেকে আমাৰ মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয় কৈছে এতিয়া কোনো তেনেকুৱা শৰ্ত নাই এতিয়া আজি তেখেতসকল ওলাই আহিছে ওলাই অহাৰ পিছত আমি তেখেতসকলক আজি গুৱাহাটীলৈ লৈ যাম তেখেতসকল গুৱাহাটীত গৃহ বিভাগৰ মুৰব্বীসকলৰ লগত আৰক্ষী বিভাগৰ লগত ৰাজনৈতিক নেতাসকলৰ লগত বহিব আলোচনা কৰিব তেওঁলোকৰ কি কি ইছ্যু আছে সেইটো বিষয়ে আলোচনা হ'ব আমি মুক্ত মনেৰে এটা আলোচনাত বহিব বিচাৰিছোঁ ভাবোঁ যে ঠিক তেনেকৈ আমি আগবাঢ়ি থাকিলে এইটো খুব সোনকালে মানে আমি ভাবিছোঁ 15-20 দিন এক মাহৰ ভিতৰত আমি ফাইনেল কৰি ল'ম আৰু ইন দ্য মিন টাইম আমি তেখেতসকলক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ এই মাহত যিটো তেওঁলোকে চিজ ফায়াৰ ডিক্লেয়াৰ কৰিছে আমিও আমাৰ ফালৰ পৰা কোনো অপাৰেশ্যন Halapu perangke atompen DNLA amepu etika di pusat separjan musprang aphan karjuahut DNLA astong along bang pharoke thomso se armuok so dolapen alang litum akimanga putak klardak pen nang pachini don সমস্যাৰ কথাটো পাছত পাতিম আমি অসম চৰকাৰ আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ লগত আজি আমি DNLA সংগঠন শান্তি চুক্তিত আহিছোঁ চিজফায়াৰ এগ্ৰিমেণ্ট হোৱাৰ পাছতে আমি ৰাইজৰ আমাৰ দাবী আছে পুনৰ আমাৰ হেৰাই যোৱা ৰাইজৰ পাম মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া তেখেতেও আমাক উপায় ফোন কৰিব তেখেতেও এটা প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে আমি ইউনিয়ন হোম মিনিষ্টাৰ লগতে একেলগে গৈ পেলাই মূল বিষয় কি হ'ব মূল বিষয়টো আমাৰ লগত পুনৰ আগৰ ৰজা আছিলে আমাৰ লগত কিন্তু হিৰিম্বাবুৰ আছিলে হিৰিম্বাবুৰ আমাৰ ৰজা দিনৰ আগৰ হেৰেমজি দিনত আমাৰ লগৰ ৰাজ্য আছে এই পুনৰ ৰাজ্যটো আমাৰ ঘূৰাই দিব লাগিব সেইটোৱে মূল উদ্দেশ্য আপোনালোকৰ মূল সদস্য কিমানজন আছে সদস্য 300তকৈ অধিক আছে বেলেগ বেলেগ জেগাতে আছে তাৰপাছতে এগ্ৰিমেণ্ট কেম্প আমি ৰীতি কেম্প হোৱাৰ পাছত আজি আমি আহিছোঁ আমি সংগঠনৰ চেয়াৰমেন ধৰ্মেন্দ্ৰ ডিমাছা আমাৰ এডিশ্যনেল চিফ আহি আছে আৰু আমাৰ জেনেৰেল চিফ লগতে আমাৰ 3জন
বাঢ়ি আহিছে আপোনালোকৰ সংগঠনটোৰ হাতত আৰ্মছ এমিনিশ্যন AK-47 চিৰিজৰ কিমানটা আৰ্মছ আছে আৰ্মছৰ কথাটো পাছতে ডিক্লেয়াৰ DNLA ame pu etika dipusa je parjan musprang kongchun bang pritom je jigdung je parjan kalau di masa kosari additional CNC Judicial Haflong Barchi Parjan America di masa Kostari atoma phan pinidhan Saria Longpen Assam Education Minister Ranus Pegu ADGP GP Singh IPS SPI ADGP Hirennath IPS DIG Central Range Saitiaras Hazarika IPS SP Karbi Anglong Puspra Singh IPS Lapen Karbi Anglong Autonomous Council EM Pradip Dipusa Lapen Rong Ara Tompen Bangket Hom DNLA Okchun Prangasong Hong ke bangatoma phan Deng Ponsi Guwahati Rong Sopialong Pontanglong Pinya daba berta bangila ponsi kang ton iklong dumethame kurang thu